Nakisngi syakisngi kiseng balang kibadon hapo kajela Meghalaya. Kilayo benpat ikibar jela kibawan rung syapo kajela klem kikot kisla kibabiang. Benta kesngi nakaliang keseng HNYM Ribohi District ya kaba la Krishan da keseng HYC Nongpo Circle ha kajingilam uba Donald Mukti ubade Presiden ka HNYM Ribohi District. Uba Don Boklang Kharbani ubade Presiden ka Nongpo Circle bad uba Sparli Sengkli ubade Chairman ka Anti Influx Cell Nongpo Circle Presiden ka HYC Nongpo Circle uba Tony Shela bad kiwei. Nakaliang kini ki artli kiseng kata ka HNYM bad HYC kilayo ban bad ya kibar jela kumba shiphongut ki bombyang ya ki kot kisla bad nakaliang kaseng kilapan pai kala ki kaseng HNYM bad kaseng HYC kilalet ban kendu ya officer in charge jong ka Umsning Police Station manekren halor ka jingrung kertap ki mender nakawai kasngi syakawai pad klem dadon ya ki kot kisla ki babyang. Nakaliang kinongelam kilapan pau ka jing sngau kya ban nakapor syakapor kilayo ban kem ya ki mender ki bom don kot don sla ki babyang bat kila karpat ya katanat pulit ki bapet ya ka infiltration check gate ka badon Habarni Hat Ribohi District bakidei ban pej perman ya ki mender ki barong syapo ka jela Meghalaya kidei ban check ya ka labor license ka police verification bat kiwei. Nakaliang tungi ka HNYM Nongpo Circle kunjuro ka jinget relang bat ka HYC harangkat ka jingdon bentalang ki nongelam jong ka Ribohi District mentang idon hane hapo Umsning Police Station halor ka benta ka bangi ni bat mene yaki neki mender ke bawandrong kertap sepo ke jelak jongi kumba yoi hina kapor baki sang balang kim syam la song thaj bat kim syam la song tikti ban nak benta baniada ya kari bakajat mendreu jongi te halor ke jingbat jongi mene kini ki mender nilayo embat iki snong semblem ni persang man peniang ha ka snong nongpo andre kim syam ini kali bakit kini mender kim syam la sange te kumta nakaliang kaseng kimban se ban haban be thong kini kali ngitat hadu bandayo ban bat deki hapo snong semblem te keruk niat hane lor kajing poi jungi menta hak ne hapo police station Umsning kadau kalong ba kidon kato kan ni driver ki ba ne ya kai ka bangi ngikran namar ba kini kimender ki wonrong tangleng ba ka acknowledgement slip kim syam labiang kim syam ladon ki kuat ki ba kidon kam bandrung sepo ke jela ki jungi te kumjuro hakne por tar skinten ban kwa keren halor ka teka infils kita ginong pele ya ketika acknowledgement slip napo bornihan baki di banbu ki kendon ya kini kimender ki ba apply ya kini ki acknowledgement slip ki di banbu kendon ba kini kimender kat ba kidang apply ya kene ka acknowledgement slip kimpat la bandrung sepo ke jela ke jungi kidon kam ban up tat hadu bakin dayo ya ka labor license ke jongki ke bapura tas kawai om tang kata kajing ton kam jungi keseng ngidon kamru keseng katon kamru ya ke police verification na kajaka bakini kimender kiwan nang ba iyo knang mendup tim ba kini kibreu kide nem kibreu kibala don tax ni we sapo kadong ba than ke jongki mar bunsin hi ngi po sunsan social media ba kini kimender ki pois ne ke bun stang ka ndakilale ekam sneu ngi ya ki breu kasi jongi sene ngi haban so ang lingo hata kapor ngi ngin kiwin kam don jingmut chu yengi ladang ngim yale nadu menta ka basdang nadu kapor bakini kimender kirong lano ken in kendit mendreu bengin yada ya lakari bat ka jaj mendreu ke jongi sai kan poi ladang idang ailat kumju bakini kimender kinwan rong sapo kari bakathan ke jongi kamtam kari kasi jongi kadai kari ke baret kampat dai kata ka kari ke bahe sangkat no ini kimender nda kila yolat bandrong sirung kertep sapo kari ke jongi kasi ila sya sensar kala kimender sisi tes kowe nakaliang ka seng HNYM kanum song klikti kan yale banyada yala kari bakjep mendreu manrat napangi kini minder sisi bawon kertep sapo kajela kajung pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei
Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yin shis tayo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ng pahaban a admission ni pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa punyo ijina jing tep shipang ka music but theory but practical hakani ka music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani ka music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloy ban pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bu